Hallelujah. Kunomhlabelelo la ecilongweni 154. Angwazi Jesu losilekelele. Hallelujah. 154. Nokuthi manje into sibamba ngendlela. Amen. 154. 154. Izwani ludabo luhle oluvela eGolgotha lapho sumhlobo muhle enqobu sathane nya. Hallelujah. Izwani ludabo oluve leGolgotha lapho sumhlobo muhle enqobu sathane nya. Hallelujah bazalwane. Njalo kuyanjalo kuphela. Sizwa nini udaba oluhle oluvela eGolgotha lapho uJesu umhlobo omuhle emnqoba usathane nya. Hallelujah. Izwa nini udaba oluhle oluvela eGolgotha lapho uJesu umhlobo muhle enqobu sathane nya. Izwa nini ludaba oluhle oluvela eGolgotha lapho uJesu umhlobo muhle enqobu sathane nya. Number 4. Oh, Satane, Angebabe, oh, Tabu Mushi, Ala, oh, Tao Yali, Nagabe, oh, Satane, Angebabe, oh, Tabu Mushiyala, oh, Tao Yalina, Uyalina Gabe, Number 5. Manini nonge, ini nonge pena. Manine swani wenu, swani wenu la. Inani feniwe, ifeniwe kesuani fela. Usiuni felepa, Number 5 again. Kumani nonge pena. Shwani wenu.
Jesu silungisele ngisele ebokuphelele ebokuphelele ashokona ashoko ekokota atibuphelele atibuphelele ebo ashokona ashokona ekokota Jesu atibuphelele ebokuphelele ebo ashokona ekokota uphelele ebokuphelele ebo ashokona Hallelujah Akabonga uJesu hallelujah hallelujah Akabonga uJesu inkosi bazalwane Yamthanda leli lesi5 lithi phuma nini kononke phela ekuboshweni kwenu la uthi nihlengiwe wanifela usilungisele bazalwane haleluya ngathi umhlabeleli lo bazalwane osikhumbuzayo noma osiqinisayo haleluya bazalwane ngiyaqosa ngiphethe ifoni bazalwane anginacilo ngicilo ngamlalahle manje bese sisefonini haleluya haleluya bazalwane ngibona ujwayena nomhlabelo wangibusisa bazalwane haleluya uyasiqinisa bazalwane haleluya leyo gcine bazalwane usinika umyalo uthi phuma nini ngoba bazalwane mase singabantwana baNkulunkulu ayikho into esihlula ukuyenza yikho uPaul ethi ngingenza konke bazalwane ngaye uKristu ongiqinisayo uJesu bazalwane uma engakithi esiqinisa bazalwane ayikho into esingeke saphuma kuyo akukho ukuboshwa bazalwane esingahlala kuwo noma ngabe umjolo bazalwane haleluya noma ngabe mhlawumbe usathinde lapha ebhodleleni usadakwa kancane noma ngabe bazalwane yini esingayibala haleluya bazalwane noma usahlula ukushela amantombazana akuxaka noma usahlula abafana haleluya akukho bazalwane ukuphuma ukuboshwa singephume kuwo ngoba senza konke ngayo uKristu esiqinisayo ngoba bazalwane osihlengile wasifela lithi komhlabeleli asiphumeke kuboshweni haleluya konke bazalwane ukuboshwa singakucabanga simkhonza uJesu bazalwane esikhululekile haleluya ngiyamdumisa uJesu ekseni ngumntana kaNkulunkulu sindisi igama lami umnqoba bazalwane wakangecela uphuma mangethe sivule Revelation u13 verse 8 nje so lokhu uzakuphela ngema abaletheno lokutulo chapter 8 chapter 13 Revelation chapter 13 chapter verse 8 13 sonilo chapter 13 haleluya ngumntana kaNkulunkulu sindisiwe ekhaya kusemandeni bazalwane hayi kimandeni bayina hlala ngakho ngomsebenzi haleluya ukengamera yamdumisa uJesu bazalwane yamvele ngumuntu ongathanda abantu abaningi yambonga nokufika kuJesu bazalwane kungisiza entweni eningi umuntu nje la abantu abathanda ukuhlala bodwa bazalwane haleluya into emisana phambi kwabantu bazalwane iyakupilo bathu bayina hlala ngithandaza ke sengiyakwazi ukuqala iconversation nomuntu uqala ngangifike ngibingelela emva kokubingelela ngabe ngisaqhubeka haleluya manje sengiyakwazi ukuxoxa haleluya manje le isangisinda leyo uma phambi kwabantu kodwa akade sengikhulekela sengibonile ukuthi mfundisi iright haleluya kuyangisiza bazalwane kungisiza ukuthi ngingabi comfortable kakhulu uma phambi kwabantu haleluya kuyangisiza bazalwane ukuthi mhlawumbe sithumela njalo haleluya futhi sengibonile bazalwane lento uma phambi kwabantu bathi lento le lapho ukhulume noma ukhonza ngendlela ethile akusizi isiqiniseko sokuthi uyakhona sengibonile nje nangihamba bazalwane ukuthi ungalahla impela kodwa wazi ngokuthi ukuhle epulisini ufundise ungalahla impela wazi ukuthi uyashumayela noma uyafakaza noma bazalwane ngendlela esimba ngayo phambi kwabantu sengibonile mina sengiprove bazalwane haleluya ukuthi impela uyakwazi nje ukuthi ukukholwa kwakho kumele uqale ngempilo ephilayo uJesu ekulekelele kakhulu bazalwane la ekukholweni empilweni yakho nje ephilayo ngoba sizazana sifike kuJesu siyafunda siyakhula ngenze bazalwane phambili ngasembungexoxa baba ngikusheshisa ngenze mhlawumbe bazalwane kukhona la esikelele esasilela khona ngemuva kodwa bazalwane ngesiqiniseko ukukholwa nokuma kahle phambi kwaNkulunkulu has nothing to do ngombhobho bazalwane hayi nginesibheke sekubonile bazalwane ukuthi ungalahla impela
uthi uma ukufakaza uthi jwaka ngalahla impela uthi ngona ukushumayela indaba yakho noJesu mangayiqondanisana kade osala ngicela sasingiqala lapha ngifakaza kade ngifunde iphuthe ngomvele yami umuntu angithandi bathi ngivisual lena angibani nento efundwayo namanoti ukubhala ngithanda umuntu ohlala phansi lalele lapha ngilalele manje asikoleni lapha ngiphila mangiphuthwa ngenza yonke into ngibhasisa ukuthi ngangalibhaki class nekiphasiswa kore ngoba mangahlala phansi ngakho into yenza ngayilalela akabona into yenza exam kayimama ngayifundanga ngikwazi ukufunda kakhulu akhona ubala kodwa ngiyakulalela nokubona into ngiyashishibana so ngoba nenkinga ngeBhayibheli sengikholwa ngoba ngafunda lapha ipage elodwa ngivele nginqe kabala bipage 1 ngisindiswa nginezincwadi eziningi ezisekhaya ezinye la abazali babengithengela zona bethi angiyifuni ukuzeli nibangakela lapha ngafunda ipage elodwa kweyodwa page 1 zengathi into engayinusa ngakho zonke lezi zinto ze-friends eBhayibheli ngavele ngithanda ukufunda vele ngeBhayibheli ngalokhu ugabisela ngojeke ungabe ngefundeni ekhaya haleluya bonke bareference iBhayibheli manje ngabona ukuthi point ezinto ezinqada abona urakbalele ntswe manje iphutha kangilenzayo ngoba sengabona izwi bazana ithi iBhayibheli liphefumula uNkulunkulu alifani nezinye incwadi kodwa lento once wazinikela ulufunda wamantsho ngathi ngalokuqhubekile ulangazelele ukuthi siyanesikhathi ukufunda ngabona lapho uthi izwi bazana akusiyincwadi nje ebhalwe abantu haleluya manje enye into engangiphutha kangilenza ngangifunda ngisheshisa ngifuna ukuthi fast ke Friday ngithi ama chapter 10 ngifundile nje ukuyijabulisa haleluya into engifunda ngiyizwa ngena ngayiphume ngayo la ukuhlinza ngezi bazalana kuwo inkosi ethi ngilalela ngifunda kulonyaka incwadi yamawuku sengikwazi ukuhlala ngaphela nginyanga ngafunda ichapter 1 inyanga yonke kabala chapter 1 kube ngathi ngiyabambezela bazalana inkosi ngifundisa ukuthi lapho ila kwazi uqala ukuhlinza khona ngencwadi yomthetho ngoba lethu lokhu ubuyela kuyo bazalana lokhu ubuyela kuyo ugcina isihlale engqondweni yakho ihlale enhlizweni yakho uzicaba makukhona mhlawumbe la ufunde khona wangaqonda imini yonke ihluphe le uzicela uJesu ukuthi akusize uphinde ubuyele bazalana ilapho ongathini okukhandeka khona lokuthando lezi ngoba bazalana basalibamba izwi ngeke size sigeje bazalana ngafunda imfithi ngifunda nje ihubo ngifunda nje mahubo kaDavid niye ngifunda kodwa ngokuDavid bazalana ngafunda ukuthi ngisho lapha kuyenza ukukhuleka sothi yazi manje ngiqala idwala haleluya ngoba yonke into bazalana izala yizwi ngisho ukukhuleka uzala yizwi ngisho ufakazi uzala yizwi yonke into bazalana iphuma ezwini so ngafunda imfihlo bazalana ukuthi ingqondo ngathi uthi wangilekelele wathi bengifunda izwi angiliphimisele ngafundi ngishizi yawo imafunda kanje izwi bazalana ngisho ukuthi akusiyincwadi nje kukhona imfihlo ngokuzwa kukhona imfihlo ngokuphimisa zonke bazalana sokugobhoza le ndaba la siyithola encwadini yezenzo khona ngabe mhlawumbe ukuthi into nje sikhe emoyeni ngithanda kuna lomtheno la iBhayibheli wayisuka eEthiopia iBhayibheli wayesendleleni esebuyele sihlale sibuyele emuva iBhayibheli nange uMongcwele sekhuluma noFilipi wenzele phone appointment noFilipi khona Messi iqapheleke bazalana ngoba lento okufundisa ukuthi ugijima ugcina izinto la fine line lezi iBhayibheli uFilipi mayefika lo muntu wayehlele emotweni yakhe uthi imoto lezikhaya wayehlele transport ahamba ngayo lezi iBhayibheli alisho iBhayibheli uthi uFilipi wambona efunda Filipi wamuzwa efunda incwadi ayizayo futhi uFilipi wayehleli yedwa wayefunda ephimisela haleluya bazalana usizo bazalana oluvela ezulwini wayazi bazalana uzothi usuthandaza uzoze bazalana usuthandaza nangale ngokuthandaza ukuthi iqondana neni lezi iBhayibheli ifundisa izandla zethu kuba nemini yethu ukuhlasela ngoba ngathi mangathi sisempini bazalwana singathi ngokuhlaza wethu akusitha uJesu izolo besempini namhlanje bazalwane sempini sasa kunempi bazalwana imini yethu kumele ifunde njalo ukuhlasela izandla zethu kuba uDavid lento ishiswa ukuthi uIsrael siyazi bazona abantu abathunjiwe uIsrael akaze encike kuma skills okubabazi nephathi ikhanda abangayazi ngoba bakunika uNkulunkulu leswa njalo bavukile babe yobuza uNkulunkulu siye abathetha hayi manje nje usikhathi abathetha bedumise abathetha njani ngoba bengazi ukuthi makuvuka impenza njani nathi njengoIsrael bazalwana saqala indlela ensindisi esingayazi yaqabanisa nemsamo yasemakini bavuka izimpi bazalwana engafuni ezinye zazi ukusiyeka kodwa bazalwana masingeze
usifundisa abazalwane Akasubalisi. umoya ongcwele singaze kumvumela Wale la kusabuka. efundise izalimi yethu Awulungise ukuhlasela mina nawe nezandla nawe. zethu kulwe Ematsolo uzethu nawe. usifundisa ngisho ukutsala imitsalo bazalwane Awulungisa ke lo ukutsala mtsalo. imicibisholo Imicibisholo. okufuthi abantu babengakwazi ngisho ukubamba umcibisholo Yabasa bedubulisile ke lo thundisela. babencike ekufundisweni uNkulunkulu Yonke nathi bazalwane iziphi zethu Yona nto zona ezivukayo zethu kumele sibeke indlela kuMoya Ongcwele Ngoba santsere betsela. hayi kumele sibeke indlela kuMoya Ongcwele bazalwane Yenzebe umoya khona impela ongcwele. yavuka ngisazofakaza Utentwela ke ngalo tsoka satlapa ka into kana. ebe kulonyaka ngikade Into ekhalekile ongwawo. ba uMarch lo Nekile- bani April. April ngathi uthi November ngendlela sesivithiye O ka re ke November ka mogwene se mpetse ka ona. ngaqoqene nomunye umfowethu Nikuwe ibophanga bazalwane haleluya kodwa bazalwane ngiyambonga uJesu Kona ke mlebo uthi uyasifundisa ukuba asikwazi ukuba asiba abantu babe siphume egqileni besona ithi kwese egqileni yonke into babeyazi ukulima amasiko kodwa makuvuka into babengazi bayothini na kodwa bazalwane uNkulunkulu abafundisi so bazalwane nayo imfihlo bazalwane ukuphimisele nje izwi wena uzoza ngisho ngathi yanqena ukukhuleka uzoza sekugobhoza bazalwane futhi ilali iBhayibheli ngiyathini iBhayibheli incwadi yabaRoma isindini asazi uzothi asazi asazokuthandaza asazophaphasa bazalwane napemthamo kodwa bazalwane lithi iBhayibheli uMoya Ongcwele osizayo ukuthi siphimisele ngoba okunye zange ungasazi ukuthi uthandazana ikhona selfihla lithandazela nazo wena oyedwa ngoba ukubazana uNkulunkulu umkhuleka into yahlakaza omunye uthandazela ngisho into ongayazi yizi bazalwane ezizala konke lokho haleluya yizi ezizala konke lokho bazalwane ngiyambonga uJesu osifundisayo haleluya ngiyambonga uJesu ongifundisayo iqondisa nami le ndaba bazalwane ngiyamdumisa uJesu ukuphila kwami oyikho konke bazalwane kade ngijabula ngephasini ngithaba ka pasi umdala awusuka ka buhuma second born ngisho ndala mama second born yami waka kade ngene emazini amaningi nakela meeting sebaningi ke manje hayi sesiyimfike ekhaya haleluya sebabela amabili babethatha ehlangene bakho sengithi uJesu usekhona egcekeni nalabo abanye bazana abangasizakala bayenza kade ngimtshela ngithi awukhululeke mawuthi kanjani zana haleluya khona uJesu bazalwane so hamba nayo indlela bazalwane wangifonela bazalwane ngikho umuntu masehlathwe isithathe zokumenza lutho futhi uma engahlazekile ke kumenza lutho uthanda ukuphila haleluya wangifonela bazalwane engakakeze eplazini wathi engijesa leshisa lezimahathi yokushisa bazalwane lezinye zey'mpahla zokugqoka angazi ngisho wathi izimase likuhlabile likuhlabile haleluya mase likuhlabile nje likuhlabile futhi ngekwenze lutho so senginekhola bazalwane ngiyajabula ngiyathaba bayini ayisibuzo ekhaya la bekwenza nolimba lankahayi lo ngita hapela ke ri manje yaba ingeni into yakho haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane sintokozweni uzoya uyohlangana ngamakuyisidlo lintokozo ukuhlaya wathi ngitshela usaqapheleke ekazi singele bazalwane ngendaba yokudla inyama eyosiwe ne ukade ukhangela khona laba bayidle iphekiwe ithambile hayi lapha yesoya khona haleluya ngiyamdumisa uJesu bazalwane inkosi ngiyacela uma ngeso dlula ngeLevithi Revelation 13 verse 8 ngiyafita nje muvuke ngiyathendulo chapter 13 verse 8 sizodlula nje khona ngiyafita 10 verse 8 uchapter yebo chapter 13 haleluya bayakhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba haleluya haleluya yebo ngumanje le ndawo engasekugcineni bathathulo mola mafelo le elithi iBhayibheli mhlawumbe nje ngomhlanje ngani noma ngizothi ukuqinisa noma apha kutisa ukuphaphamisa apha ko hlokomisa entweni esiyiyo noJesu thokeni seleyo ngiyona Jesu la ngoba kwesinye isikhathi uyakhona nako ngiyangwera le ba yayikho lithi iBhayibheli lithi kaona bibili ri Bible ozwa izwi mutha kwani mase ngalezi askali dio lithi umfanisa njengomuntu ofike ibuku esibukweni ukuthi unjani ezazi ukuthi unjani uthi mayisuka esibukweni irakho siponingi khona lapha isuka nje usekhohleni ukuthi unjani ulibezo so kwenzeka ukuthi lento yasitshela ukuthi singabe bazalwane esikhohlwayo ukuthi sinabazalwane libala ngoro ka baba nesikhohlwayo ukuthi uNkulunkulu senzile libala ngomndimo nesikhohlwayo ukuthi sikuphi libala ngoro umbona indaba yensindiso ukuqinisela yina ukuqiseletsa iBhayibheli lithi uleli wundi lithi uJesu idoda uyikonyana icho Jesu wahlatsha umhlaba ungakasekela lisobulu bide elesilungu is before that he is a lamb that was slain before the foundations of the earth hallelujah
Shuthi bazalwane uJesu ukufika kwakho konke lokho sikubonayo. So hohle o bona. Na uJohn Mbhabhadisi Yohana uthi Mkhulubezi. bheka iwundlu likaThixo Sheba kaNkulunkulu inkonyane elisusa isona yamabili. sehlabathi. Ingelosi mayifika uqala izomemezela ukuzalwa kaJesu. Ifihla philo hohle Ifika kumele. Jesu. Ifihla umele. Iyamtshela ukuthi igama lakhe kuzoba uJesu. Ithi Ithi ngokuba Uvana uthatha utusa divi. uzosusa izono zabantu, uzofela izono zabantu. Zabantu. So uyabona ukuthi mawufunda even nendaba Old Testament kakhulu indaba Old eziningi Testament. ikhuluma ngokuza kaJesu. Isaiah sayibona. Even nasehubeni sayibona. Indaba kaJesu bazalwane ukuthi ukuthi uJesu wahlatshwa. uJesu anashaya. Umhlaba ungakasekela. Ufansile so withe. Shuthi uNkulunkulu efika kuGenesis 1. Lenzi umhlaba khona omnyama emhlabeni. Ufansile noluhuthu. Kungekho lutho. Usinasilo. Wakhulumisa uNkulunkulu. Konke lokho kwenzeka Hohle kuhlukana wena naye. etsala hayiwana Kuba methi. khona amanzi ahlukene ngapha. Abamethi awane. Ngapha wabiza ulwandle wavela umhlaba. Kama Yonke lento yenzeka bazalwane kudala yenza umhlaba. hawate izwa. Uzofika la dala khona umuntu. Ufihla mabe upamuntu. Iwundlu lahlatshwa. Konyana na. Le incwadi ke yaGenesis kaSiningi. UkaGenesis Inokutshela uNkulunkulu wenzayo. Kodwa ingachazi ukuthi wenza kanjani. Mawusufunda amahubo kakhulukazi incwadi kaJobe. Yanaba bazalwane ukuthi wenza kanjani. Useyikhuluma indaba yomhlaba uyihubo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ubekile umhlaba phezulu kwamanzi. Base umisa phezulu kwemfuyo. So konke lokho kungakwenzeki. uNkulunkulu enza amanzi ukuthi kube ifoundation yomhlaba. uJesu iwundle lahlatshwa. Yesu kikonyana. Okusho ukuthi bazalwane uNkulunkulu utho mundimu ungaphambili kaSathane. before the Ngoba sobe simlinganisa noSathane masithi uNkulunkulu reactive. Ukuthi uNkulunkulu was reacting ilento yenze ngathi nje. Why nga react bazalwane? Ngoba socanga ukuthi uNkulunkulu untanga kwaSathane. That means uSathane ushaya step uNkulunkulu uthi hey ngenze njani manje uthi ngithi masindise. Kodwa bazalwane konke kwasekuphelile. uJesu ufika ngayo was unfolding a plan of salvation esibelini. Hallelujah bazalwane yikho umuze lobo uPaul. Uthi uma sekuphethe kufika ukuphelela kwesikhathi. Sithi uNkulunkulu wanginesikhathi ayisimisile. Ukuthi mase kufika lesikhathi ngizoliveza icebo lensindiso. Lahlula abantu bazalwane babefunda ngalo. Yikho uJesu sevukile. Uhlangana nalabantu ababelazi. Bakhala bayabalisa endleleni. Ngithi uJesu wabathi ukuhlala wazane sevukile. Jesu yakarudula sathuile. Manje bayabalisa useyabajoyina uthi nakhathaza kangaka. Wayikhathathe yakani. Bayambuza ukuthi ngophela uyindaba edumile endaweni. Ngithi intwana ethi yodumo. Lokufa kwalo Jesu lo. Ushwa Jesu. Bathi uve lapho ningayazi. Barwana ushaka konke. Ujesu yamkhathaza lento. Yesu Uthi yamkhathaza. wasebachazela kusukela kubaprofeti. Abahlolusetsa Zonke ukaprofeti. incwadi kaMose ithi babe eveza ngokumele umehlela. Ashayisa kothi. Hallelujah. Futhi bazalwane abantu lento kade yaqala ukubeka. Khale nabafika. Indaba yecebo lensindiso noNkulunkulu. Mrero womudimu liphulusa. Hallelujah bazalwane. Futhi ke nalento ukuthi ngayisola. Sala kusindisa ngithi uba bayazi into ngisemncane. Ibigeribe kana katsema Umuntu wayesezinto eziningi. Kuba muthu unasenze into. And yazi masukhulile. Yatsima sohudi. Kwezinto eziningi ziningi izinto eziba attached. Njengoba into rata. Okumele umsebenzi ukuthi ulwe nazo. Ulwa Omkhulu kakhulu ke manje. Fine umuntu akazajola ngeke kumfanise umuntu angajolanga. Umuntu angazenza izinto eziningi dawudwa ngomfanise umuntu. So kunezinto vele ezizikelayo. Ekuthenini masuqhubeka nempilo ungabi nezimpi eziningi. Kodwa ke bazalwane ikhale sinikwe yinamandla. Ukuthi akukho bazalwane esingathi kunzima. Ngoba uthe uKristu Jesu siqinisayo. Ungakithi bazalwane futhi ukithi. Siyambonga uJesu bazalwane ngensindiso. Ukuthi bazalwane uNkulunkulu akadlali ufind asijoyinanga mhlawumbe into esazi ukuthi asazi. Into yaqala mhlawumbe ngomuntu othi wabona umntwana noma ngama-1500 noma ethi ngaphupha ngabona ngeke kuthiwa silandela into eyabakhona engakasekela umhlaba. Insuku bazalwane ingakaqashwa ngamagama ukuthi umsombuluko lesibili. Lento yayisimisiwe bazalwane. Kumele sithokoze ngayo. Ukuthi bazalwane sifikile entweni bazalwane eyimfihlo. Abantu abaningi emhlabeni abayiboni. Ngathi bazalwane singalenza iphutha ukuthi sekele. Ukuthi sifike bamadlali ethu ukethu uDalmere. Lento mayimbulela kahle bazalwane. Kuyaphela ukuyisola. Awunayo impilo nama-regrets. Ngangisola ukuthi ngingcono asingisaseeli. Asihlangana nehubo bazalwane. Ithi hubo impela.
wena ongikhiphe esibelethweni samama uzongikhoselisa ngaphansi kwamabele akho iprosession yokukhula iqali uthi uDavide uthi wa impela amathamba ami ayingafihlekile kuwenza uthi ngakadala lutho ngakadala wena nawe wayesekwazi usobale mesenakhe uthi ungangambumbi manje nasesizalweni samama uthi imihla yami ngingakafiki ngisho yodwa emhlabeni uthi wena wayibala wayazi wayibhala wezolana ungakafiki ngisho uAdamu usofihlile Adamu. Hallelujah. uNkulunkulu osaziyo bazalwane uma ungabala insindiso bayifika mina ngabala into eningi la khona lapha ekhaya baba ekhaya kunothukela la umfulu so sayingane sasinokudlala island phakathi endaweni so ngihamba ngisemncane kakhulu ngihamba ngabethe ubadala balandela ngazi ngibanjezelwe yini mase ngifika la umuntu omfula ngibabone bala mina ngiyagijima kanti bahamba ngala khadwa and lapha kunento kathi i-bridge once ufedile khona bayolata lwathi ngishone phakathi and angibona umuntu la ke umuntu engilandela ngezwe nje ihlombe lomuntu la kana ngawuqala umuntu hayi ngabigibela phezulu kwakhe ngamcindezela base ngiyeka njalo ayingabe umuntu wapheshela phasa angimazi oyimbone kanjani ongenayo angibazana amanzi segcolisile angibomba ngasho ekhaya ngoba ngizoshaya ekhaya ngingafungela lapha ngoba ingasamethi bana abantu abasalunyelwa bayingane ulaleli uyaziba ulungana umameli ngasinda wazana lapha kufanele ngiye kaphulu abayina nakabe kana uyibazana khona okunye iposition engangihleli yona ngisahlala eKapa position ekilo yona ngani bafana nje flatini support bashaka nakasana ujwala ke sahleli yona sidele ngikumbula ngathi khona sinasina khona umfo wayengala owawa yabona ukuthi uhlala udule mafelo nihlale wawa semposition ngihlala kuyona anawa umuntu semposition anawa mayivelo kuningi bazalani nani imoto nani nani so sisho ukuthi uNkulunkulu la afika khona ukuthola khona uthi mawuthotse into ungasoli singasona uthi base angazi washiwa kwenzakala kusemncane wayizala ulemnyane abantu abangakhuliswa kahle abawunosawudisa noma kwenzakalani nozalani inkosi olindeleni kuze kube nje ayazi bazalani zonke lezi zinto shuthi leli ihubo laDavid liyachaza ukuthi uNkulunkulu wayelokho ekubhekile kwakhe so isikhathi wasindisa ngaso yisi isikhathi esifanele la bafika khona kwadlala incebo lensindiso empilweni yakho bazalani haleluya so bazalani sibambe into engaqhamukanga ngembono isatlankabono haleluya engaqhamukanga nomuntu mhlawumbe okukhonja ithunya lakhe kuthiwa nalia usutobikla la uthwakilela kodwa yaqhamuka noNkulunkulu ophilayo asibambe impela bazalwane iBhayibheli libuza isophunywa kanjani uma sidebesela insindiso engaka ngoba inkulu bazalwane akusiye ukudebeselwa bazalwane yangisiza mina empilweni yami bazalwane kade ngibala ayikho into engayibonga ngayo la ngifika la khona ngifika ngasebenza ngo-16 uzophela la senza khona-ke siyahamba ine week mhlawumbe unokulala la endaweni eyodwa sasizulala kweyindawo lesini weyindawo mhlawumbe ngolesine sizobe i-weekend kweyindawo the following week so uhamba ulala endaweni eyiningi ngiyambonga uJesu bazalwane bona into ehlula isho abantu abashiya amakhosikazi akukho la bazalwane ngafaka khona umuntu osifazane la ngidlala khona ngoba ngithi angikho ngebhola sengikhululekile haleluya akukho bazalwane ngoba le ndawo bazalwane mayisifikile mina ngiyasawubuyela la kade ngikhona ngoba bazalwane ngiyazi impilo yokugcina ngiyambonga uJesu bazalwane anginakho ukuzibonga ngize ngishayisa from 2016 uzube manje kade ngikhumbula ngemfundo yonyaka lento ukuthi inkosi yabo uyakhambisa indlela ungazi lokubahaya kodwa ngiyamdumisa uJesu ofisa nabo bazalwane ongikhipha ngisho emjoleni ayinempisa into emjoleni mayifundi hayi lento eyisicefe la ngangijoyina into bazalwane yona into abafunda esikoleni lezi uyabona bathu babala nikole nesesiningi mina nginaso ngizokuthetha nalesi nje sokudlulisa umyalezo sheshe ngithethisa ngizwe yabo umuntu ethethisa zokushayela awuthethisa bawethe sowusupe so yabona abantu behleke phakathi libathu batheke isonozalwane ngisibije bayina sinki angijesi mangikhulula emjolweni Yesu ngilukho hayi bazalwane ngakhasha mina ngikhonzile la kujolwa khona ongenankinga uzobuza ukuthi hey wena abantu abadala kuthiwa opastor abahlala mina ngiyumqondo ukuthi angi-understand ukuthi ngafike izindiso ngihluka nokujwayela esontweni ngangize ngicabanga ngigqele lapho engibuya khona ngoba ayingiyo umqondo yona ngiyambona ukuthi sezalwane wangikhulula
sithola into ekhulula nayo la kufika khona wakufica khona wakufica endaweni kahle asibambisise bazalwane nali ifa lensindisi asikabe sadebesela bazalwane into bazalwane engavelanga ngomuntu ayinayo ingalo yenyama bazalwane leswa ngisho sifike bazalwane ngokufunda la sofunda khona abane mama tabala tembe sekidula fa yasifunde la ukubingelela khona bazalwane ikupa abane mama udunyiswa nte uHebrews ba 11 Hebrews man 11 udunyiswa nte hallelujah yes Hebrews mangeza ufunda nje utsakabala zwana katabala nje ngicela ufunde uflow verse 18 mangeza u12 verse 18 qala verse 18 Hebrews chapter 12 verse 18 hallelujah ngokuba anizanga entabeni ephathekayo neshumlilo hallelujah nasekufiphaleni nasekumnyameni hallelujah nasesivunguvungwini nasekukhaleni kwecilongo nasekuzwakaleni kwamazwi abathe ukukuzwa bancenga ukuba kungabe kusakhulunywa izwi kubo ngokuba babengenakukuthwala lokho abayalwa ngakho kokuthi ngisho nesilwane uma sithinta intaba siyakukhandwa ngamatshe yebo umbono wesabeka kangaka waze wathi uMose nginovalo olukhulu ngiyathuthumela verse 22 kodwa nize entabeni yaseSiyoni nasemzini kaNkulunkulu ophilayo iJerusalema lasezulwini nasezigidigidini zezingelosi nasebandleni lamazabulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abel verse 25 bekani ningamalo okhulumayo ngokuba uma bengaphunyukanga labo ababemala lowo owabaxwayisa ezulwini verse 28 ufuna 28 verse 28 no 29 abale 28 and 29 ngakho ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokuthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela verse 29 ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo amen siyabonga uvula 24 ulimi uzokufa verse 3 noma ungahlala phansi ungafuni 24 verse 3 sokwezifuna haleluya bazalwane le ndaba le noma ngizobe si uverse uqala verse 18 ukhuluma ngale ndaba esibhekelele lesibhekelele uyachaza ukuthi asifika ngake le ndaba eshunqa umlilo lesabekayo le ndaba inomnyama ivutha umlilo namalanga kuthiwa le ndaba bazalwane le ndaba Exodus chapter 19 Exodus 19 lapho kuchaza khona lapha bazalwane kuthiwa le ndaba bazalwane mawufika yona uMose wayala uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa laba bantu ukuthi uhamba naye wayesethi yokukhuluma naye ngokuduma okukhulu nesabekayo le ndaba le uNkulunkulu abayala wathi uma besondela kuyo uMose yokwanza uyokhanda umngcele la bengayingale bengayithinti intaba ngoba ithinta wayefa iziBhayibheli ngisho kuthiwa isilwane noma inkomo ngisho kuthiwa umuntu noma yini ethinte le ntaba yafa iziBhayibheli nombulalayo futhi engamthinti isangadutshulwa umthisholo noma ishawe ngeke izifo ngoba nawe ithintayo uyofa nokufa kwakuyintaba bazalwane esabekayo yiko iBhayibheli lithi isekukhaleni kwecilongo kwakuthi uma kukhala icilongo uNkulunkulu ezokhuluma noMose kusabe wonke umuntu lithi iBhayibheli le ntaba futhi akusikho la uthi khona uma esekhuluma bayasaba bathi ungasakhuluma kiyo ngoba amazi abakhuluma azwakala khona esabeka Exodus chapter 19 echaza khona le ndaba intaba esisinayo bazalwane intaba eyisabeka bazalwane haleluya lithi iBhayibheli ke thina sizanga kuleyo ntaba bazalwane manje le ntaba eyisabeka ngako kuba
Ihubo 24 lizobuza umbuzo. Lithi ubani ongakhuphukela entabeni kaJehova na? Ngoba engathinjwa kangakhushukela kuyo. Akekho efenyasela kuyo ngaphandle koMose. Naye wayesaba. Haleluya khona nawe uMose uNkulunkulu etshela uMose Yolanda ngazi uAaron nobani. Wathi uMose hey usiyalile Nkosi engafundisa ukubasondela. Kwakuze kube yena umnike permission ethi abakhulu ebakhulu. Mase bayale nokuyala sibengasondeli le ntaba. Haleluya bazalwane. Futhi le ntaba engaqatshe enganyuka. Haleluya ngicela ufunde mangethi Ihubo 24 verse 3 ngisho into mangethe uba leli pasana noma ubani safike lo Ihubo 24 verse 3 pasana chapter 24 verse 3 verse 3 no 4 ngiyakhona 4 Psalms 23 verse 3 and 4 pasana chapter 23 24 so 24 3 and 4 Ihubo 24 verse 3 Kubani oyakhuphukela entabeni kaJehova? Haleluya. Kubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Amen. Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo. Haleluya. Ongaphendulela umphefumulo wakhe emangeni. Nongafungi ngenkohliso. Uyakwamukela isibusiso kuJehova nokulunga uNkulunkulu wensindiso yakhe. Haleluya bazalwane. Amen bayina. Sule ntaba bazalwane mase lithi angithi kana masithi sesifike Afihlile entabeni yaseSiyoni. Futhi bazalwane sesinyukele la kunganyukela khona. Lo mbuzo ethi ubani ngithi no izayo uyabuza lo mbuzo. Akwazi ukuthi akusondele umuntu. Akusondele inyama nagazi. Kodwa lithi iBhayibheli thina sesifikile. Bayibili ngisafihlile. Haleluya. Uthi le ntaba intaba engaphatheki ngezandla. Yaveza ukuthi malichaza ukuthi ubani unganyukela lapha. Futhi makuchaza lo muntu lo akekho wayibona efanele ngesizathu ukuthi wakuchazela abantu la. Kodwa lithi iBhayibheli lo muntu oyonyukela khona manje uhube niyomukela isibusiso kuJehova uNkulunkulu wenhliziyo yakhe. Masithi iBhayibheli yomukela ukulunga. Leso siza kwazana samukela ulungu thina. Isoma Korinte chapter 2. Corinthians chapter 5 verse 17 and 21. Uyayibeka leli iBhayibheli ngokuba wenza lo ongazisona. Ukuthi ebeyisona ngenxa yethu. Ukuze thina sibe ukulunga. Righteousness kaNkulunkulu ngakuye uKristu Jesu. Susangena Jesu bazalwane. Samukela lensindiso. Sathola isibusiso sokunyukela labazali kwanganyukela khona. Baba indawo yethu yokuhlala. Bese lithi iBhayibheli ke lalithi that you have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable number of angels. Hallelujah. You have come to Mount Zion. Sikhona bazalwane. Sizongomukela lesibusiso. Sathola lensindiso bazalwane. Eyamisa umhlaba ungakasekeli. Sanikwa lokulunga bazalwane. Ngoba ukulunga sakuthola ngoJesu. Owasifela bazalwane. Wasimela mayifika emhlabeni. Yikho bazalwane sesinyukele kule ntaba. Ngoba sithole leso sibusiso bazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli sise Jerusalem nasezulwini. Jerusalem. Bawulencwadini yesambulo. Ngabona iJerusalem vele ezulwini. Bazalwane bamadala kade wasayinela le nkathi yasela. Ezulwini. Ngathi 2021 kuzele. 2021 ayihayisezulwini abaningi from 2021 bamadala kade yinela le nkathi Sikho bazalwane uJohn mayebona. Thina sathi sizilangana leli Jerusalem. Uthi John leli Jerusalem uthi ngabusile lisha. Vele ezulwini. Umusha nenyusi. Leli Jerusalem. Uzaletha livele ezulwini. Emhlabeni sabusubhubhisa konke sifele konke. Uqala impilo esha ngoKristu Jesu sekusikunakala. Lithi iBhayibheli thina sifike lapho eJerusalem eli. Futhi manje sobe siphakathi. Bazalwane, makuthiwa safi kuchaza lokho. Samukelisela insindiso bazalwane. uNkulunkulu akadlali ufanda ngemphefumulo yethu. Okwethu ukunquma ukuthi asehli le ntaba. Ngoba sinyukele endaweni okanganyukela kuyo. Siyayihlonipha le ntaba bazalwane. Indawo umuntu anganyathela kuyo. Wayefa nokufa. Lithi iBhayibheli sifike khona. Lithi you have come to Mount Zion, the city of the living God. Leli Jerusalem uJohn alibona ukuthi livele ezulwini. Uthi izulu elisha umhlaba omuhle. Uthi uyimpilo enhle. Lithi iBhayibheli khona. Hayi ukuthi masifa singathi sikhona manje. Bazalwane. Hallelujah. Sifikile.
the city of the living God. mo modimo a Hallelujah. dulang Nisi Bible say kitikinde lengelo. ere ke dikete tsa Incwadi mafelelo sangolo nawe ifunde ichaza o ka kahle. tsena lo ba le Ngoba tla iyachaza hlalosetsa ukuthi tsona ngeke uyibale ingeleso o yilapho. ka se ba le mangelo ya mo Ezibeke phansi ere kusukile. mekhaka ibe Izanto ya tsulu tsia ezisekitikinde lengelo is because dikete tsa mangelo ho bana re hona sinazo kuma. re na le bona hona Sila emhlabeni impela ngomzimba. mangelo ya mo Kodwa bazalwane sinazo. re na le mangelo Hallelujah. amen Hallelujah. Mase lethi to the general assembly of the church. The first ke lo born. tse ntjha tsa kereke Ibandla lamazibulo. kereke ya matsibulo Ibandla lamazibulo. kereke ya matsibulo Abhaliwe ezulwini. a ngotswe lo di Abhala a noNkulunkulu. ngolo lo modimo Ngoba theni lastale khona lithe wabhala Bara umhlaba thomile wasekela. teng, gana ngolo lefatshe le so biteng. Khona la Gana ngolo ho yena. Jeremiah. Jeremia Ngithi incwadi kaJeremiah. ke buka ya Jeremia Ithi iBhayibheli buyelani kimi. e re gotlela Nami mo ngibuyela kimi. le nna ke gotlela ho Ngiyabuyela yona endaweni engakazuke o ke ke boya pleke wa soka tlo ye na le ho ye Ibona la lithi iBhayibheli ibandla lamazibulo bona abhaliwe kereke re ba matsibulo a ngotse modimo a ngolo lo Kubo yiko lithi libhala izulu noNkulunkulu two things. ire Ezulwini lekhuluma khona incwadi modimo o lo ka buka ntho ngwe ya Kodwa ngola amagama ethu uNkulunkulu mabitso a nalo. una ho modimo a ngotse lefatshe le so Yikuthi biteng uDavid ethi wayazi yona wangazi. ya vita Uthi gana ayinqume tse imihla yami. a ba ngola le matsatsi a ka o phe bitso la So hae le teng simuntu o bazalwane esabuyela ngegazi a bela kaJesu. ho ka modimo ka bitso la Siyasibuyisela endaweni Jesu. esasikuyo a bazalwane. busetsa pleke Siyibandla lamazibulo. kereke ya Yiko matsibulo bazalwane alikho liyibandla a una ngaphambi kereke kwethu. e nngwe ka pele o rona Ithina bazalwane asema first ke born. rona e leng di-first Ibandla lamazibulo. Hallelujah. kereke ya matsibulo There's a church general assembly of the firstborn who are registered in heaven to God the judge of all. uNkulunkulu mahluleli wonke. To the spirit of judgment. Ngicela usifunde ezulu lithi Kupha ubani? umoya khona wabantu. Ngicela usifunde ngesiZulu. To the spirit of the judgment made perfect. Hallelujah. Verse 21. 23. 23 nasebandleni lamazibulo abhaliwe ezulwini nakuNkulunkulu umahluleli wabo bonke nakuyo imimoya yabalungileyo abaphelelisiweyo Lesithi imimoya bazalwane. Kasi Isizulu imimoya. Sangoma ikhuluma ngemimoya bazalwane. Ikoma di bolika di Uvuka moya ngemimoya. uma ke ku ke tswa ke memoya Moya. Moya. Hallelujah. Moya. Kodwa lisho lisi to the spirit of the just o made perfect. moya re tsa Ukhuluma umuntu Basaka ojust sole. umuntu yolulana, umuntu mina nawe. Umuntu bubebana Umuntu lisi iBhayibheli uma ebekwa la. muthu abe wa Umoya wakho uyaphelelisa. moya wayo uyafeleliswa Hallelujah. Futhi uyenziwa ube perfect. Uyayitsuka, Ngesizathu ube sokuthi perfect. le ntaba. ubani mo thabeng Hallelujah. Amen. Ikhuluma lithi ngasi bazalwane. di buka ka Esingabantu nje. ka sa le batho Safela uJesu wasinikela ka shwelwa ke Jesu Asiyasibeka bazalwane. abasarabeka Hallelujah. Kuyena uJesu iBhayibheli uyena ke manje. Liri kuyena. Ungumlamleli wesivumelane elimlamlelo wa esisha tumelwano bazalwane. Hallelujah. amen Hallelujah. Iko 28 uthi ngakho lokho namuke umbuso ongenakuzanyazanya naso. wasisi Hallelujah bazalwane. Umbuso ongenakuzanyazanyisa. usuka ke batsisi Intaba esibeke kuyo bazalwane ayinakuzanyazanyisa. bayina ikasisi Hallelujah. Amen. Ibandla likaJesu alinakuzanyazanyisa. ka Jesu ikasisi Yikho uma sesikhona bavalale siyadlula kona kubani. sa re ho yona ra Ngoba feta kubali batho. izinto esifike kuyizo iJerusalem elisha nani Ya balo nani. Jerusalem Akubalwanga abazalwane. awubalwe ho Sihamba nabo so kodwa babalanga. Uma size Jesu bazalwane sizange kubanga. akatla uJesu bayina akatla batho Hallelujah. amen Size kuJesu bazalwane. le ho Jesu Lokho nje ukuqinisa ukuthi Yehova la esibekene bayina khona. Ake sikhumbule le ndaba. Ake re- Ibe indawo eyikhele yourself la ngapha nade kukhulume nje. Le ndaba okhona nami sengiqinisekisile bazalwane phansi kwami. Yabona into le uma phambi kwabantu kanje. njo makapilo Ufakazi noma ufumayela. ke pa ke order ai Yiko bayothi inkosi inkosi. ba ne ba mo rena In fact labantu abasho njalo. ingane nethi batho Basho ngosibili ngoba nesiqiniseko. ajoka sibitu So kulezi zinto abezenza egameni likaJesu bazenza zenzeka. So bayamangala manje mase kuthiwa dedala. amakala so Hallelujah. tusithanga Ngoba kwenza abazane egameni likaJesu kwenza kwenzeka. Kodwa bezana uma singamile kahle. kona usayima Solahla nokulala. Utlala Okwethu bazana ukunquma. awuna konga Ukuthi la esibekwe khona hore ba be wente asisehli. akasafuluwa Hallelujah. amen Asehli le ntaba bazana. akasafuluwa thabeng Isinqumo somuntu uNkulunkulu yasihlonipha. ka into ya motho modimo e Kodwa singihlala nje phansi sekudula bazana. fatshe ba yena Khona la labantu bathi bafuna ukwakha ibhabhe. kutema batho ni bane ba habi Baqala ke baphinde bakhona ba siyayazi. ba ya hata ba tsetsi ba ba Nje abantu bayeza ngempela ndimo bahlala. go ba ya tla batho ba Ewa bayizizwa babisa lena lena. abayisa uNkulunkulu usekhipha lamagama usimpela. usamtswa go ka Umuntu nnete umenquma ehlose noma yini ore modimo a o yetsa ka pele akekho ngambhili. awona motho a ka mothima Futhi wanquma nje ukuthi angethi la akekho ka uzokufuna. kufuluwe mo awona tla uthisa
usathane bazalwane Ke re le Satane. uNkulunkulu wazi kwabiza ukuthi ebahlukanise Hayi, abahlakahla so bona umtima ukuthi bayawa- iyenyuka lento Abona abayenzayo umphosho ngoba womoya nqumile hamba ukuyakha nawo. bazalwane Abona futhi ubaba nathi uNkulunkulu uma bayawa. sakunquma Lokhu ukuthi ngafuni. angehli la Akufuni. Haleluya angisayiyeki lensindiso Akusayixola bazalwane phulusa. akekho ozosivimba Awunako ngeke sibhema ukuthula. amadimoni ney'lingo nani nani Blame senza konke ngayo uKristu Ke okuphilisayo yena Jesu a re tiisang. Amen. Yabonga.